Kakasi Students Union Bangalore Unit mentakasngi kakan riutarik urempang kalalet penyakendu ya menteri badai pet ya ketanat GAD jongka sorkar jala bandawa banbu Meghalaya House haki nongba bakentup ke Bangalore Kolkata Delhi batki wei ki benta jongki jala hakari namar kumbalong mentah kalawan rak jing ikipat ba ke jala ni ki samla habakilet jinglet shabar ke jala namar ke jing bombiang ki Meghalaya House. Habakaran cikilat pathai khubor na kalyang u General Secretary Barim ka KSU Bangalore Unit ulia tho paladadan hi ki Meghalaya House ha ki jala bapher jongkari India kala pensuk ya ka jakasa jongkipat ba jongka jala habakilet dan kam shabar. Shushu na kalyang jongka seng kalya kren bat u minister hakabedai bat ki agency ki batrai kam hapo ka jala habedai bat ka jinglet puli ki khna khasi shabar jala jongkari namar ulaong bakum balong menta khambun ki agency haba ai ki counseling na shillong da kawei karukom bat ondal poi shaka jaka puli pat kalong da kumwei bat ulaong bakani kawan ra shibun ka jing yaki samla puli unit ngira when you can do your minister bade pet ya ka education lam GD minister tenegring jong seng na du ba kanika government ko ladap MDA1 ilawan kendu deng ba ki city jungi la panher na por support ba ki wan support Bangalore ilai kendu iki yo bade ha ku sarkar na du Sanbor Sulai antara lemak kuih ki minister dan lemak kuih ki MLA jongka jelang kecungi dan apa kadau ingin nagaling dongseng iklam song prikti bat hadu mentang ini penkan mausa yaki HPD bat ka Meghalaya House nomor oi nitip bat babun ki pat ke beri union trip ki let ki wan support Bangalore tek sem sitom iki lada nagaling dong sarkar kam build up lane kambu ke Meghalaya House kuma po Kolkata Delhi batwi ki jala jongka ri India hebat boy tegumta naklin masing di dapan kiajur namar ndai bangiwan tang mata kasin ke banengkong dari abun sin ke malabatai bat ni kermen scam dan bakajing dia kundu jungi mata sini ba naklin jong sarkar kan leno kamploy kenang ba kajing sikri nginyo ya kata kajing nginyo no ya kata ka ba khamsuk hakali kawan habide bat ki khna kasi bat ki nong tre ki badan cepat Bangalore bat ki balik bawan te ka baar kalong habide bat kini ki jinglet puli ki khna leng ba kini ki agencies ki ba operate apo Meghalaya nilai genduk nagaling ka sarkar ho kinumdan kanu ka prosedur ban follow up nagaling jong agency daw education minister la batai bomdan indrai unsim kya gane bo unsa bu ki prosedur ki kendon ya ki agency ki ba dan ki bashim ya kane ka kam ban bu ki khna ban ai ka counseling ki ban pha police bar ki khna ki jungi namar nila ya lengba mangiru ni pas nampak Bangalore ki dan ketu ni ki khambun hi ki agency haba ki ai ki counseling seni kelong rumai ndai ndala poi support Bangalore pat ki khna ki yo da ka balong opposite ya ka baki batai seni kunuk kanuksa highway bat ka jakasa highway ka jakapule dan ki kolej teng seni ki ong bakala biang kala verify ndai ndala poi city what ban registered ya ka college ki pat biang dari ka datang ke college patak susdang te ka jakasa kat ko jung pendi ki jungki seni kalong labanong no kalong kabakamba kababha ndai la positif bat kalong opposite ya kata kalong ban ka jing pen jenjar ki kana pa kadau nagaling jong kaseng hakini kisnem ke bla dep nilai rap lu ki khna ban shift nek kum kita ki college sekwe pat ki college ki bakhamha te ka balai kalong ba nilai ju yarap nagaling jong kaseng habai dei bat ki ba sha leben sha yurat ki bar jala ki bom dei ki khasi bat nila ju yarap ru kidon ki ba sha peniap kidon ki ba sha lamanong sha haras ki habaki dan support Bangalore te nakaling dong seng yela bat nilai tres tam kat bala ndrai mentang sini la ya keren yo minister bade pet long lemba ka jing
lemba ka jingi kundu jingi mata nagling junggu ai ka assuran ba nakaling jung ka state Meghalaya ba ka state Karnataka kinsa sign ka MOU habai de bat kin ai ya ka yau helpline number kanang ba kan sup yaki ladadan kandu-kandu kecing habai de kena aksi di Bangalore.